Violeta, da bomo malo pokazali samo obrambe. Kar postavite se druga nasprot drugi. Suzana, ti boš moj sparing, prav? Ja. Zdaj bomo naredili samo obrambo, če te nekdo davi od spredaj. Naj boš prijela od spredaj. Tisni malo bolj. Nega pa, če te poškodujem. Suzana? No, daj. Greš z roko okoli njene roke in potisneš malo. Ok, če pa zaboli, pa potapkaš. Kaj tapkaš? Svojo nogo. Tako, okej. Ja, Super, da vidimo. Lep. Pa lepo padate. Super, da gremo naprej. Vidim, da to vam gre, gremo kar naprej. Isto me napadeš. Eno roko, drugo. sem dober. Pa super. Lep pozdrav, moje drage dame. Pozdravljam, Ali je to res naša zlata olimpika, Urška Žolnir? Ja. Ja, srečne moje oči. Pojma nimate, gospodična, kako sem navijal za vas. A res, ja, najlepša hvala. Upam, da še imate to svojo zlatno medaljo, da niste slučajno izgubili ali Bog ne daj prodali. Ne, jo še imam, povsod jo nosim s sabo. A da, pametno. A da, saj vas si tako ne bi upal nišče napasti. Takoj bi na njemu izvedli tisti vaš iPhone. Ja, pa potem ne može da mrda. Čakajte, da ne bo med zobe šlo. Eto, se to sem i rekel. Ajde, potem, kar sa sabo nosite to medaljo, ne? Ja, zanimivo. Nič, ajde, Miloš Gazivo da vas lepo pozdravlja. Adijo. Ej, punce je super, sem malo spremljala, zdaj super ste delali, ne? Zdaj bomo to samo obrambo dali na stran, pa gremo še malo judo probati, ne? Reda, bom me videl pokazala. Stavim, da je medalja v tej potovalki. Enako me napadeš, kot si me prej. Veš čas ima s sabo, redko je daj z rok. Primem te okrog boka, počepam in padeš, ne? Čak, da ti pomagam. Si me položila, tak me še Andrej nikoli ne. V bivstvu ona ne rabi več te medalje. 100-krat jo je že videla. Ja, tudi na fotografijah je ima. Je Miloš Gazivo, da nujno rabi zlate za zobe. Ja, tako, malo bomo tule popravili, tako. Pri tej penziji ne bo nikoli prišla medalje. Nekaj malo bolj skupaj. Če dobro razmislim. Sile, Suzane. Okej. To si pa kar malo zelo resno vzela. Super, mislim. Si mislil, da imaš kakšno zamije?